So guys, this is the mountain Jafu. Guys, this is the view of Jafu mountain. So guys, you watch. Guys, morning is very beautiful ase. Morning view dina. Guys, kono view saule mona saule do. Agana sabo parbo sabi. Anu gandoi tikisina. Guys. Hey! Guys, bisi thanda ase. Hatina kabi goina thanda hoise china. Idura mon guys alaf chaka saule chase. To guys, pula cha to mukando ini chaka to imando saise lebi iman foki hoise china. Idura mukan ini hosteler A1 hosteler mukan 6 semester kan jai jawle thaga kan pura visit gurubo goina morning di kora jawo dura Jafu mountain di utina se to karati rat pul mukan beraise to finally mukan jibo parise itu karne guys amne anbi mulaga channel sa kan kiman chuna se amne kan bi visit guru parbo to finally guys ando Jafu pungji sede goina itu bi update guri dia se guys sabi takan ja rasta bare moi bi jegna rokolom thali dibo to takan gibi huti sabo kinika feel kurise aro kinika kurise moi huti sabo de guys to kon jena kina feel kurise amne ando do kina feel kurise aro A1 na